Urembo Center, mujitayarishe. Pia mwana Selibaga. Tumsifu Yesu Kristo. Pia mwana Selibaga. Kwa niaba ya parisi yetu Urembo, ase umongino mukatoliki, na nche nkorete ngora ya negaiga, ase ngencho ye family, nomto, mongina OMWENO, bote ye family, family yo monginana na bana baye ngapore asengencho yogo sirio mubori na omonginana twabwatiranira amatuka mange garingo arengo mongino moko ase arengo mongino moko asengencho yoborai ase pariseto Urembo kwa niaba ye barisengi maya barai ngobori abarai baminto bali tware kubatirana nabo kurwe kire center nye tichere timwe kagaiga mwari gani wasengenjo yo kurwe ngora tichere kurwe Paris kuru center chetu che Paris mocheiga asengenjo yo gosariuti ilio moerio ase our sister Anne Tiare bisheto kurusti center. Na boye executive ye balise to Urembo. Mwari ani wasengencho yogo taiga. Musari uti. Ndiamono. Okwane rieta. Ba kwebicha korante. Aida basa lutomo sangirekano incho ase bichakamorante yongo saba mabera ase bitukoria rero nabo yalenge byatobera munaimwe bitukori yima lakini ase ngencho tunatuma ete mambiende ngo twara tore misa yo mu katolika ase diocese yetu kusokanda ke ase ngencho yo bokoreria ase diocese Miroberio ye misa ye diocese turatwara litukoria Jumamosi bona sabira mabira se litukoria rero miroberi kegenderera taiga tugenderera sengencho y'abatwereru tokobe muswato minto litukoria moeyo enyangi yaye enyari koroka na keringia ibo kinda soke na sabira mabira na tebire family pole morimereri asaya iga mwanyorire Biamana chale pikamurante abade musaliuti wono sangerekano mwa kwebicha moikarase biamana Urembo
Biamana. Biamana. Biamana kwa ite yogendo. Mangeresi die mwenye kuyari wenye sogotera. Mangeresi die mocha sogotera. In a special way, yari organization director Mr. Julius Joseph Koriaribari and the company, Bernard Obuaya, Bishop Sakari Makendo, Msemoke, Evelyn Kaunda, Teresa Obuaya, Ekamati, Thomas Nyangena,
Wataire silingi 200. Mangeresi diye kama anchenchu wangu. Onya moyo. Mangeresi diye. Mangeresi diye mwarakishe. Biamiruka mujitayarishe. Biamiruka center. Baada ya Mangere. Naomba vyo vya kutumia washrooms. Wanaume wanaenda huku pande ya kulia, ile building iko huko mbele. Wamama au wanawake wanaenda kushoto pande hii. Kwa hivyo tafadhali tusiende huko sisi wote. Wamama tumia hii. Na vijana kuna wengine hapa katikati. Kwa hivyo tafadhali msiende huko sisi wote. Wamama tumia hii. Na vijana kuna wengine hapa katikati. Mama Helen alikuwa mama mtulifu, tafadhali tutulie. Mama Ana Mangeresi die. Mama Helen alikuwa mama mtulifu, tafadhali tutulie. Mama Ana Mangeresi die. Liamiruka mujitayarishe baada ya Mangere. Mangere sasa tafadhali mpe wageni viti. Mangere, nyinyi mko nyumbani, wamama mtafute leso mkalie. Patia wageni viti. Na waomba. Mangere sasa tafadhali mpe wageni viti. Mangere, nyinyi mko nyumbani, wamama mtafute leso mkalie. Patia wageni viti. Na waomba. Mangere, kama hiyo mashini imekataa, Liamiruka mkuje mbele. Liamiruka tafadhali kujeni mbele. Na tukitoka hatutarudi huko. Mangere, kama hiyo mashini imekataa, Liamiruka mkuje mbele. Liamiruka tafadhali kujeni. Liamiruka kujeni mbele. Na tukitoka hatutarudi huko. Liamiruka kujeni mbele. Ekere kwaya.
hutatikisika kamwe, wakaa milele kama milima. Unazozunguka mji wa Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa hata na milele. Wote wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautatikisika kamwe, wakaa milele kama milima. Unazozunguka mji wa Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa hata na milele. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Nafsi yao imeshika shuhuda zako, tena mausia yako. Hawapoteza ubatili moyoni mwao, kama tai watapanda na kupaa juu, hawatachoka wala kuanguka. Heri walio kamili, waendao katika sheria za Mungu. Nafsi yao imeshika shuhuda zako, tena mausia yako. Hawapoteza ubatili moyoni mwao, kama tai watapanda na kupaa juu, hawatachoka wala kuanguka. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Ni Bwana watende mema walio wema, hata wale waliofungwa moyo. Unarejesha watu wetu waliofungwa, chukua kusanya wote wape faraja. Asante sana kwaya ya Nyamioro, asante sana. Kwa hii muda sasa, naomba mniruhusu tubadilishe program kwa sababu ya wakati, na padi amesema ako karibu kukuja. Tafadhali nikikuita hapa mbele, mnakuja kama group, mmoja ana salute, yaani mna salute wengine, mmoja aombe. Wacha niende kwa Naomba mniruhusu Minanyagosira. tubadilishe program kwa sababu ya wakati, na padi ya Oyo mama mwabana. kuja. Abaibori bana bache motu wa kamaranje. Abaibori bana. Moja aombe. Wacha niende kwa Abaibori bana nchugose motu wa kamaranje. Reporting our brothers and sisters wa Ana, mwende nyuma ya tent hapa, kuna jambo mna share. Wazazi wa Ana, mjongee mbele, mpigwe picha. Kwa sababu ya wakati hatutawaruhusu muongee. Kwa sababu ya muda nawaomba simama, muangalie picha huko.
Wazazi wa Ana, simameni mwangalie kule. Waje wote. Abaiburi bana moche mwezi. Abangina moke, abaise moke. Simama mwangalie picha huko. Wazazi wa Ana, simameni mwangalie kule. Waje wote. Abaiburi bana moche mwezi. Abangina moke, abaise moke. Bwangu wajisage chike abantu bwa Bible bana paka bagina makeno wabalime none tigaleta cha bwangu ebyo bicheye tubwate bwangu utajua wetakati kashi ikaransa bono ikaransa mchaeli tiyanguane unaisana hadi murumu abana ikaransa mwezi yangu akilambia mono isawa ndogo kaneyaiwa na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo, hatujambo tena, tuko hai siku ya leo. Hamjambo, hebu nione kwa mikono wale wananiona. Nimefurahi kwa sababu tumie lugha hii, kuna watu wengine tofauti. Nachukua muda mchache sana. Kwanza natoa shukrani sana kwa OMWENO kukaa na dada yangu kwa muda mrefu bila kuwa na msosi. Na furaha ya pili kupiga saluti kwa maiti ambayo sio kawaida ya sio tulisha Bwana kutoa saluti, ni kwamba kwa watoto wake wa ile Ana. Ya tatu natoa saluti kwamba hiyo uhusiano ilikuwa pamoja na mama yuko wenzake aliyelala, heshima zile siendelee kuhifadhiwa. Ya ine mipaka ilikuwa pale ambayo iliwekwa na mama hawa wawili na wote wamelala, siheshimiwe kabisa, hakuna yote ambaye anafanya. Nataka kusoma fungu tu ya ahadi. Ahadi ni nini inafanya kazi? Inafanya kazi wakati mtu anakufa. Tunapoangalia Hebrews, somo moja Hebrews 9 mstari wa 11 inasema kwa kichwa, ahadi inakuwa Kristo, ahadi alikuwa wakati amekufa. Na ahadi inakuwa ukisoma kitabu cha Hosea 9 kwa somo langu wa 10 mpaka 17, 15 na 17 inasema ahadi inakuwa wakati mwenye kuweka ahadi amekufa. Mama huyu mwenzake ya Ana walipakana, OMWENO alipotoka niambia walikuwa wamepakana kwa mipaka yao. Kila mtu anajua sehemu yake. Hiyo mama akakufa, ahadi ikaheshimika. Ana amekufa, ahadi iheshimike kwa watoto wake. Muendelee kufanya heshima hiyo, tusikie sisi mambo tena mfano. Kitu ya mwisho, Hebrews 13 mstari wa 15 inasema tutoe midomo yetu siwe dalili nzuri mbele za Bwana. Midomo inaonyesha nini? Chochote tunaongea kiwe kimanufaa kwa mwingine. Kwa hivyo kumaliza 17 nasema waheshimu wenye mamlaka kana kwamba wewe utaheshimika kesho. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu aishiye mbinguni, asante kwa masaa haya Yesu, nimekuja mbele zako kwanza na muza wa dhambi. Pengine nimekuwa mahali, pengine dada yangu alikuwa amekuwa mahali, ninajua kabla hajalala muongea pamoja naye. Sisemi ya kwamba mbadilisha nia zake ama tabia zake baada ya kufa, bali naendelea kuvumilia zile ahadi ambazo alikuwa anazoa zikamilishwe. Mungu kwa watu hao wote wamekuja
kuomboleza. Mungu kila mmoja anaomba ya kwamba umpeleke nyumbani salama salamini. Kila mmoja wao ukamulinde, ukamuhifadhi, ukamjazie hata za moyo zake na mpangilio wake sikamilike katika mkono wako. Basi ni sio kwako Yesu, utaenda vile utamfanya mpaka jioni tufanye kazi wasi wako. Kwa namba Kristo ambaye ni basi wetu. Amen. Bishop, asante. Asante kwa maombi. Tuende kwa wengine, group ingine. Brothers and sisters wana wajonge mbele. Brothers and sisters wajonge mbele. Bishop, asante. Asante kwa maombi. Obalenga. Tuende kwa wengine, group ingine. Brothers and sisters wana wajonge mbele. Madada za Ann na mandugu zake tafadhali muje mbele. Tumeona MCA wetu Mr. Ondari, karibu. MCA Rochi Tender Ward Mr. Ondari, karibu. Brothers and sisters, brothers wa Ann wote wajonge mbele. Mkifika hapo muangalie, mtolewe picha na mmoja anene neno moja. Madada na mandugu ya Ann, naomba utulivu tafadhali, utulivu. Mtolewe picha na mmoja anene neno moja. Madada na mandugu ya Ann, shapiwa picha mmoja, mchaguane mmoja. utulivu. Mbia mwana asali baga mtege ntonda abatai gaki omwana omintana gakimo kora masabase moko yono omweno na abana batigaire family omwene engima ne yawoki engima ekiegere twakirwe keranya kerekerero mono gakimo tusabirani muroje ane gasi akodra ase kanisa na ase kenyoro na intu mwawoki engima twakirwe keranya kerege kongo atutokorera masabara manena no minto ntu amwanjete mono rakindende saitani omwanjire mono gotobwa mbia mono salute omusangerekano, salute mbia mono. Sister-in-laws, sister-in-law Chiana, sister-in-law mjonge mbele. Mama mkatoliki wa Mangere tena gocha. Sister-in-laws wa Anna kama wako mama ba Mangere simo tena moyo kwa sikamati Chiana anye warora kama ranche nchuo cha murusi wa marengari. Sikamati Chiana anye mbayo mbaro Chikamati Chiana Morusi wa marengari mosalutio musangerekana oyo masabe Chikamati Chiana mmoja aombe. igatusabe tato mia tato machen mbia mono nande mbia mono tato tu bugima gotwana omwiko machen tata norocho yo mintana norocho tigira wana bae mae nego sorora sengeri abo
Orenda yo mto mwena. Oikara soro rekereta ikana keresa. Sago tara kwaro rekana barabumba kororekana. Owatu ntube na manyinga ono mwe kwa mochen. Wana iga muna togo chiko ikara saga iga sege kege aso yo mintana ale. Akita tomi yonga go torenda kereta ikana keresa. Ore tomoro beliwa yobo muya kereta ikatata. Ayama ketu akubori liti abwene legora abwa sore aso wanja no Yesu Kristo motorio ito. Amina. Biamono. Chikorera chiama, chikorera both sides. Chikorera kamora antonya moro, chisama chansi chugota. Marusu wa marangari. Chikorera. Amina. Biamono. Chikorera chiana. Chikorera chiana. Chikorera kamora antonya moro, chisama chansi chugota. Marusu wa marangari. Chikorera kamora anche chumango, sengente ebiro. Babwati yone chiant. Chikorera chiana. Chikorera chiana. Chikorera chisama chons, chikorera. Sengente ebiro. Musasiro chechire, misango chake kamora anche. Saga saga yaroire. Bari moko ruwa mate no batoreru. Chikorera, chisama chons, chikorera. Musasiro chechire, misango chake kamora anche. Saga saga yaroire. Bari moko ruwa mate no batoreru. Chikorera tenena mwa kwebicha. Murusi wa marangari chianti ngaichire. Chianti chiane chianko. Chikorera tenena mwa kwebicha. Kamoranche korabuango. Tusabe. Musasiro chekire misango chakere. Tusabe. Asiri etalia tata nilio mwana nilio moyo mtakatifu. Amina. Obonne bo bastata na so mwana so moyo mtakatifu. No bwarenge kare buri bono burabe miaka yonsi. Amina. Obonne bo bastata na so mwana so moyo mtakatifu. No bwarenge kare buri bono burabe miaka yonsi. Amina. Tosorore. Nyasaye tatu umwana no mwikomo chenu. Digere dinande nensende twachire ko bakirori aso yo mtonya ari kurara kurwa so bwiko bwense umone none titori abayo musangerero kano bwensi ochaga iga korende no gwanja kwa ori tukogochi aserinde twitire bibe byeito na kobwa mona kero tora kumno yo mtoto kutoko wenerete twasabire tatu motori ore to bore mwasenke abana batigaire buna na abatintakana umuga ko tigaire muno motakanwa yasa motori osiriri omwanchoye Nyasaye chingaki bago soana gosoka obarende ngana kobwa monoto abire chatanya ko bakagutagwara sengeye korenda hebie ko utagware twakwegene na gosemeri ngaba twachira ne byoma birosina moka mwanya bantu ko bakirori omuntu uri buna gwatorenda na goika chingaki toko irana onyara ko bamona into na kobwa mono musangerere kano yo gatato baso buya bwao twagwetigire tore na gosemeri ngwa toigure nse ya mabera ona Yesu Kristo motoria. Amen. Amina. Kamoranche kimutigeri yogi omusasiro cyo ikire misango chakere abangina rome omweno nchubwango bwanga sebicha omusasiro tikagendrete kwerigani abangina rome omweno ngina rome omweno abangina rome ne chianti sio mweno mocha motenda morusi bebicha abangina rome ne chianti chiae abangina rome mocha motenda naiga kamoranche chinsa mochions Oyo masabe
Tusabe umyanya saa ore mano motongi oronese rabona tuachira seke wade keiga asenge choyo moiwa ani adodanganeire ayo no mamaete kuruko yorkwaye kuruko kora kweme moyaye na goikeraiga negera timogete no kwarenge ntuna masaro tuaretire aso moiwa mweno tigo ireka na bana bachoko ne amateos ekera toreiga abarasa chinchera wasio ikino morende otorende otorwere arore kana sari tukalialero ase nyangi yo moiwa yo mario owatakwa okorekanya sae amasaro siara koruwaiga abayo kwagacha ekera tokogenda ase chinga chaito twetigira sore sama bara Kristo Yesu omotore ito amina. Chisemo chiomweno kamoranche ayerera chisemo chiomweno chisema asemole ninchubwango rondo chege misa yachakire chisemo chisemo chiomweno kamoranche ayerera chisemo chiomweno mwakwe bichabu chisemo chiomweno aya more kwanyaganya kweyarigania chisemo chiomweno tenena mwakwe bichabo aya masabe chisemo chiomweno motenene mwakwe bicha oyo koruku Kennedy asaba tenena mweluchi ali mwakwe bicha kamoranche wandaba kabisa Kennedy mwali kondo mangana maya sangere wanyomo sangere kano iga sali uchomo sangere kano Kennedy kwane ngana yemo ina kiti gamba kwana mbya mumesi omanyakero wonte dokusabye nte sibu yakemo abantu mbare twaruruguru wacha wakira sema yana pole kula itiwa na cha ng'ombe ngai mori tene nangu misarutiga bali mwarwa omanyakero gonte dokusabye nte sibu ndiya mono ikaranse Bueno, tiyan kwa ni ntekemo ndiya mono sema yane eto abaketo bataturuka ana namumanye kuru naro moketu akinie nere nando chiabere mokoyone ekera kuruara semo wako na keresini ngachanka morusiga nkamoire toilet neke to komoire to kayete na namento lakini pati embe kodogo rori wachirare wakamubwa eke oto kunya ukwana na ana oto arrange semo chonsi sato umunya gitana wante betina mukoyo tako enda ara matuka ya erire nonye ndi yarenge buya emwa komoira ya enya gitari ere yange anyakorendwa tuanza korosi plan bakabona twamorete bona mukoyone pole umbasa nayo mu murombo nene ikaiso yange omoremie bona ubugima na obureiga nekera ya beiriga na bawele utworo kina twins na otokogenda ikina kiyente kenene twetwetire nyasaye mbia mono tusabe omwanchu atatu nyasaye yore igoro
asenga kie ya bono twakira sole tore no bororo bonge esa uriyo yo itoyo minta abeiro korara na kiyarenge buyonya ko bagotemia ore ni mo gakotigaire erinda manyena omwanchio yenda kikwa moeto bakumenya ko monere ya erire nande na kiyarenge buyo mantata nyasaye amakweriana anyare ko bawote korora tunyare ko batugukugwenela nekero cha kuyaniria kabere tunyare ko batugukoroto tatakatiwa tiya mare tutena tatanero twaganije ko bwansi twagataskinje chonsi niyo nasabire wete asedia kustomotorio ito. Amen. Mbiya mana ikwaya beko gotera gugo cha kemisa. Basi ekwaya keroko ja kwebanga ko beko gotera gugo cha kemisa tokorwa mola kyo kubwatiga ase bali mwatigara konyora motora nyora ribaga ratwa kore misa morangeri gwe motenene morusi gwe bicha egere mororekane mwachita matanga kwamba tunaanza kipindi cha kanisa. Wala ambao mmesalia baada ya misa mtapata nafasi, mtaitwa msimame mchukuliwe video nanyi muonekane kwamba mlishiriki katika matanga ya siku ya leo. Kwa hivyo nawaomba nyote tusimame, tutaanza procession tukielekezwa na padri kutoka pale. Mkubasaba abangina bari ba mangere muna twiro oberti ase procession go chiaria toenda go chiaria na bari tokubogoria mubere go chaga iga kera togo chaka toenda go chiaria tafadhali. Mama ababa begete chianga chia papo mwaenda go chiaria somobere family members toenda go chiaria somobere egera tuchake procession ye kanisa ebipindi byatigaire after misa na then tunyora libaga kwaya wimbo wa kwanza togotene na twense asabali mokuoga bono nko basaba mukire bali mogo sapla mache bono karatiga family members twenda guchiaria abangina bali mobegete chianga chia papo genda guchiaria alafu asaba na kwaya baito ose bagaka be center ya mangere ne kwaya ya mangere twenda guchiaria agera tunyare kubwaterana mobirori toyorete gocheka robacha kire kurwari baba mangere kwaya ya mangere twenda bunaria kubwatara no mubere gocha kare musasiro byachakira tusimame sababu tumeanza misa totenene asa masikani yo kumusikanya sae oyo toiro hogima
Muigorera inuiga mukoigora gochakatiga nara muigorera family etigarere gati mama ige igora
Mungu ni mwema na kila wakati. Basi naomba kila mmoja wetu tuwe watulivu, tuanze pamoja na tumalize pamoja, kila mmoja wetu, kwa sababu ni siku ambayo kila mmoja wetu tunatafakari kifo ni fumbo. Basi mara nyingi tukiwa kwa mazishi unapata kuna watu ambao wanapiga kelele na wengine wanasunguka. Kwa hivyo kwa sababu ya hayo, naomba kila mmoja ambaye amekuja hapa kwa ajili ya huyu mama tuwe watulivu sisi wote, tuanze pamoja na tumalize pamoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Basi ndugu zangu, tumejumuika hapa pamoja kwa ajili ya huyu mama yetu, dada yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kutoka dunia hii. Ni ukumbusho na ni dhihirisho wazi kwamba sisi kama Wakristo tu safarini, ni kujiandaa katika safari yetu ya imani. Basi tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako KEMUNTO OMWENO,
tunayemzika leo tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mora pande procession Jericho. Procession pande uchialia. Gusaba bari bare maekaga mabekire birogo maekaga twira na twens gotia same imoka bari mubegeta papo maega kaguchia
toru wabu twensi toira na moina toira na gochia toira na gochia moina. Naomba turudi pande hii, wale mmeketi pale tafadhali turudi hivi. Tafadhali na wasii turudi pande hii sote. Baraka tigago ikaransa muka igocha wanakwaya wetu unajua sheria basi kwa nyuma ya padri usitego chia tuweke gusigo ba turudi sote baraka bali. Nawaomba tafadhali kurudi hivi. Tafadhali follow the instructions kindly. Kurudi hivi sote. Ila nagochia twensi. Ila nagochia iga. Tuwe watulifu tafadhali, tuikaranse nande tukire. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa 1 hadi 10. Kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kuyakusanya mawe pamoja. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Mfanyakazi hufaidi nini kutokana na juhudi zake hizo? Mimi nimeiona kazi ambayo binadamu amepewa na Mungu. Neno la Bwana.
Soma wakabere Abarome 14 7 paka 14 ekiagera ondetari asegati etore moyo asengencho yayo monyene na ondetari ogokwa asengencho yayo monyene naki onyatore moyo ni gotore moyo aso monene gose gatora akwe ni gotora akwe aso monene na boigo onyatore moyo gose gatora akwe ni gotore abo monene naki Kristo ni gakwete na inda akaba moyo irinda abo monene asabare moyo na asaba akure boigo korendaye na sekyo kogambyo yo mino gosaye naki ogo chayo yo mino naki into twensi na toche gotenena gosyo wekero bokieki na kya Nyasaye naki neri ikire omonene otebire ama ene buna inde moyo kera riru na ribe kwinse asobosyo bwane na kera oro meme na romo bere Nyasaye kirori aseigo kera omuntu era asegati yaito nache we kwanira ero monyene asobosyo bwa Nyasaye asayo titoba nkona kugambania tore korenda ngambu yako kubwato gambenga onde tabekero yo mwabegento geko mugocha gose geko mutanga na manyire nainde naene kiri aso monene Yesu na gento kende tikerie kebe kenyene korende ni gokere kebe aso yo keroche ngane gente kebe rigana ria Nyasaye tusimame kwa shangilio. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo 25 usome 1 kuendelea. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao
wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa pumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao, mkajinunulie. Na hawa walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja nao harusini. Mlango ukafungwa. Alafu akaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ndugu zangu katika Kristo, sisi wote tumejumuika hapa kwa sababu ya huyu mzazi wetu, kwa sababu ya huyu rafiki yetu, kwa sababu ya huyu dada yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kutoka dunia hii, ama amemuita kutoka katikati mwetu. Tukiwa hapa kila mmoja wetu ni dhihirisho wazi kwamba kila mmoja wetu tu safarini. Na kama basi tuko safarini, tunaitwa kila mmoja wetu tuweze kujiandaa kwa mawazo, maneno na vitendo, kwa sababu hakuna hata mmoja yule ambaye anajua siku wala saa ambayo atatolewa ama atatoka duniani. Tukiwa hapa kila mmoja wetu ni ukumbusho kwamba ni lazima kila mmoja wetu tuangalie safari yetu ya imani. Kila mmoja wetu tujiulize vile ambavyo tunavyoishi pamoja na ndugu zetu na dada zetu, kwa sababu kwa yote na vyote tunakumbushwa ya kwamba ni lazima tutatoka duniani. Lakini swali ni moja, je, utakapotoka duniani utatoka kwa njia gani? Mnapoangalia sisi wote tukiwa hapa, kuna vikundi mbalimbali na kila kikundi kimevalia sare yake. Twensi bunatuligaiga abantu niko babigite chi uniform ao ekorokya ngomonginana nigabwatu bwamate n'abantu bechi type ao ejo ekorokya nigabwatu bwamatu bya ansubo gimabwaye etwachira sengencho twamomanyete. Lakini bono kero yo mubonta kwebuli nyasara kurangiriyaye mpanto kibaracha banga samatangao. Tumusizi Yesu Kristo. Nande natia banta sigetenga kero muntu amatanga ko bamuna wakatindo kiye ona kwa menyete ne ko romo levi abalevi bakababuchi uyo kutenera matanga bakaba molevi kwanje tibwanje no nyamba libawo kubuguli gocha bakaba balevi umuntu bwipikipiki kararalire moko rachi pikipiki chichira nando kukabatuko omorogie karachire nona baragi bamwa bakabache bacha batanga bona ne nawo kwe nawo twalenga mara lakini watonyulisha. Mungu ni mwema. Ayabona munulesa egikundi kya ongere kyo tatambara bali bikundi bibere akonyorari kya butuko ni kya mugaso naro konyoraro muibi nande no ari kanisa hivi konyo no ari kanisa hivi nande no ara morogi. Mungu ni mwema. Basi tukiwa hapa kila mmoja wetu, naomba kila mmoja wetu tutafakari kifo ni fumbo ambalo ni Mwenyezi Mungu peke yake ambaye anajua mwanzo na mwisho wa yote na vyote na wote, kwa sababu kilicho na mwanzo kiko na mwisho
Ndio maana kutoka somo la kwanza mwandishi anatuambia na anatukumbusha ya kwamba kila kitu kiko na wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kuna wakati wa kutawanya na kuna wakati wa kusanya pamoja. Kirege tungereni chinga kichaye iganyaye. Yo ino mule samo ganyete. Ngeke moganyete. Makuli moganyete. Lakini nakiru chukuru asenzi. Nyasara kurangana kiura agende. Ayu kana seta ayu tinini ayu tegerata manganaye. Ikiara buanje tubuanje ngokole ndokike. Inde nobo sibole wokora kende yonsi. Urende tali byonsi biratoli obugima bwan. Ninde nobo sibole wokora kende yonsi. Omongi na obugima bulya. Ere buyayo chandika sekere keregeke. Kolenda matuka mange. Ere buyayo chandika sekere keregeke. Kolenda matuka mange. Muyota mangana lakini. Yani nga. Ere buya uchandika sekere keregeke. Amatuka mange uchokora nduki. Bono lende bali moko kokase bono ngike uchakubabe. Bali moko wakati charuki bisiri by'abantu ase bono ngike uchakubabe. Abalebi mulenza tumusibi Yesu Kristo. Ase bali moko kokase bono asuku nyomarua. Muigwete nga okogoka mbuyo chandika asenga kieji. Lakini amatuka mange uchokora nduki. Igaba gengi muigwete mangana. Abagengi mulenza tumusibi Yesu Kristo. Ana bande base kirenga nge baitabera yani mana abantu bono uruche kanake koneki aberi nana yokire to no mogenki uri kutatikane rintu matinga nki okugamba monge nana bona ari rega ngumugamba muri ndegwane alingiga ono nyo yokwita ga kugamba no to gamba ono muntu makurora ngoma itibanga mbite bagatebega nabatigire neminchire kuri kwa yeyu neminchire kuri kanise yeyu nabatigire my friend onyo yokwita ga kugambwa nani mbiyora akambu ikiagara onye kintungi y'abantu abara gukora kuba kunyura bara kugambire gona turuchina no tuli nambambe tati ali anu kwara buli ngana enambeni yaki ne yoboro giyo kugamba usini yobuivi usini yokwende kanisa. Mungu ni mwema. Aba Kristo ba mintuli tukulyale tukunyurwa twensi tunyale kuyaligalya sechinga kichonsi kiagara onde taiyo omanye tenga kinekero. You must prepare your life today because your future is greater than your yesterday. Your future is greater than your family background. Your future is greater than the suffering you are undergoing today. Unless you embrace the present moment well with joy, you will not have that happiness tomorrow. Uikonya alikutumika chinga kichi ganya saa kuirubiya. Egero boge mabua ubwankyo. Bwacho kabo bwikiranu. Ogoke asoboge mabua ubonsi. Lakini abange kwereri bagali nene. Gata bono. Ogo chanda bantu bono. Lakini boge mabua ubwankyo my friend. Ogo chakoberete sunteme miaka ni miaka yonsi. Egero tuachira twensi. Tuachira kuinyorania. Nga twensi ngweta tole. Nekaro to weta weka karo ya moito buyariga ni biya. Nekaro ko yariga ni nchira kyo ko yariga ni. Iko ko yariga ni asibirengero lyo asamangana na sogokora. Omongi na buyerigereri. Amavuto ko yako mutwe. Ne yango kubika. Kalibra bibi ko maya bibi ko tatebi ngaini. Igendo ka wate ngaini ngone nkora ya ume. Mungu ni mwema. Pantombaro monta kwerosi yani wifu abugata mafuta kitaibu mbali aje chimiora yo monwa ya maiso aje chimbota yo maguru omonta kwiyaka kwira chisa ibiri kwiyaka mafuta my friend tindakana tibira kama mafuta lenda are bringisere ando kubwata kabese myontore degwane na mbia ko myontora to kuna gotobera asa chuara para kaiga na ya rosi bia
lakini akaropu ya rosi iga saba ntuturoche ne nkora yawe manera kora ntoke ne kerobe kete suti yao suti na robe kere nkora yawe suti my friend hoja no monteni ontole tara kinyo morogie giata monto no mete kanisa ime keme chando eragoeta Jera sobosio bwa onomosunte Posese nidye na Yeso No bua matemwa Roro bora Bubo kobara Obera bobwa selyo boba Mosunto tame Yesu ngangara sole Beautiful words Biamule Akimuko manganai Hani no mwe Uso kotara nona kotara kubuka buya iko kotekerere iga noni goro na boko genda Tetiali na boko tara ukuri nani maro kwa nda marumbi no tatera Na boko nyorore kanisa imodo tekerere biyaduri kasibu mete pa Abana banyasai ingana nyasai ni gakontebiga Akwala ngali njuru mu subatu ya kwanire ukwani ukana royirigete nani ga yemenyerete Muntu kabegete kerebe ya dolkas muntu kabegete kerebe ya mama mukatoliki kabegete saburi ya ebigo to my friend okorana wedi ngurarochi abegete sabari ani achagete sabari kogenda igo lakini obogima menyete nobogima bomusumpe muntu abegete taya papa mukatoliki ale serious Uwechabera kwao nkorigentu egentekenene uchabera gentu kieke enkoro yao Ante kubwati asubwa chakiriti niyo kubwati unara kwa kieke Noanya kuanyura maru myake mingi noanya kuabero morebi myake mingi noanya kuabero moibi myake mingi noanya kuabero mutumani ase myake mingi tiakulingo kumabwa obwigoro tikirigo kumabwa bono when you read Philippians chapter 3 verse 12 I do not claim that I've finished the race but the thing I do is to forget everything which is behind me and focus ahead for the reward that Christ will give me at the end of the race. Tumsifu Yesu Kristo. Tindi kubarango bugima bwana bwegoro ningo buregento. Kulindi ninkore genteke mogioka kwebonsi pi ayali nyuma. Iminyoke ngayo nonya kwarogire, nonya kwaitire, nonya kwaibire, nonya kwabero morebinga kentambe. Obugima bwa bwegoro nigo kubochenchia bono talimambi. Bana ebuli muno karanse tensa. Makweli ala mocha ninga urukiriga mubasoka ne wonya rugwachiri. Nagiro toragenda amandeni yabantu nali ngoranda na. Mungu ni mwema. Ana mukundi na mabera mukagenji bika Yesu akwerete. Yani abantu bali gereti munda akorete bakokora ngoyo oyare ni gorarochi. Lakini tigachi akendo kana kuchimaya gaye. Ubugima buyaye ubumusunte. And I want to remind you, my dear brothers and sisters in faith, everything and every person you meet in your life, be a person who changes somebody's life. You make sure that you have done something positive to your brother, to your sister. But also you must ask yourself, who is your friend? Is the person whom you are working with making you better or bitter in your life? Is the person you are working with in your life making you better or bitter in your life? Ikiagera na boko nyorogo tarane company y'abantu lakini asobogi mabwabo nigo bakore teroburu obonene asobogi mabwabo ayebori who is your friend? Your friend should bring you closer to your creator. But also you must remember this. Can either increase you, neutralize you. Mungu ni mwema.
wangina mwigotiga songe. Your friend can either increase you, decrease you, or neutralize you. Your friend. So you must choose somebody who brings you closer to your Creator. Is your friend an investor or a waster in your life? Ikiagera wikocha umuntu yumutara nera asubu kimabwa ubo Kristo oya gukoreta hamwe na Kristo tari ukuwatana na kuri asubu wa matama na Nyasaye. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni uchawi, ni uzembe, ni ulevi, usherati, kuzengenya. Mungu ni mwema. Sasa naomba kila mmoja wetu tujiulize katika safari yetu ya imani. Mwenyezi Mungu atakapokuita kutoka dunia hii, utaenda kwa njia gani? Ekero karasete gaiga, ekero tenene gaiga, ekero tagarata manganaye, ekero ligeretio yominto an, umubero yobekira ingi kegocha asibirengere libyao. Neke nyulyo ngatwensi nkorogenda tole. Nakiyekora abakatoliki ekero toko enyo yominto kere misago somwa etuko mubeka gatikati toko beko mubere gatikati asekero yo makora gendo ke akurigere ligochi bikorengere likebisero kya makweli. Na tumeweka msalaba hapa kuonyesha ya kwamba yeye mwenyewe aliamini mauti ya Kristo, kifo cha Kristo, na katika yote na vyote ukombozi wake ulitoka msalabani. Naonya abande tukuna kutuma na sana kusenga kituma na kuiba twensi pia batole sawa ndio deliverance PHSD imeyo mwana naone ya Makenzi twensi p okutole ka woto ngaitwa ruete aso msalaba, whether you like it or not my friend. Umusaraba ni go kutunyulia aso kutoleka wetu akazi kike kwa ruwete. No musaraba yo yiga karo kuyurigereria okunyora makweli ya Kristo. Ikiagara onde tayo okuruko mu Kristo oyo ta tole tukuru aso musaraba. Na kiko rango ne karaba Korinto bacha gato kutwara umwatana ne kano Paulo akubalikira ba Korinto yeli tangane yamo kumena isaro na isotu nina kinga na musaraba no buliri asawo bagusira kurende asentwe abatwa nore ukutoleka nige ore chinguru engana musaraba nigere chinguru asoboge mabwetu twensi karatoli reiga tokunyurwa tonyara ko yarigania ekyagara makweli onde tayo manyetenga kine karo omwana umanya batapiro ni burutu bwaye. And there is resurrection. We must have faith. 1 Corinthians chapter 15. Yego tonyolia watamangonya Kristo. Ta kweze nanda kabuka. Na anonya ta abogete. Lolio korandio woito kwege na woito niko korebusa. Igo kutoka woito kabera woito gaiga. Niko kworo kyo kwege no konene. Ninga nyuma ya makweli okuboku wanga watenzo kieke. Nkoro. Inkirende. Ayabuno mu Kristo, ayabuno mugaka, ayabuno mongena. Utakurigiri bugima bwawo na kibule. Takurigiri bugima bwawo na kibule. Nayo kora konyora abangi, abantu bakwemincha, abantu bagwita, abantu bakugambana, abantu baguchayana, twamana kweba nga twensi kweta tole. Nekarato weta twensi etoko inyurwa tonyara ko yarigania na kuyakorerania asonsi na byonsi. Isaya eyemu 15:3 igiago tabanga ni nchuto gamberane nonye ibintu byabiri bibaliri bimbisibi. Ezekiel 36:24 kogenderera igiago taba imbasangire likurwase bisako byonsi
basangiriri kurwase bisa kubyonsi mbare tamo nimba itorora mata makeno no kurwase metu yabo iguru ngana barabunga baceneke kurwase gutaceneka kwabo nakubabekera chinkoro chinyama tali enkoro enyumo pabune yamagena nimba bekera chinkoro chinyama ningo nyasaye nigo agotuinulia ngana mone turanara ngagotutulia nekera agotutulia you must cooperate with your creator. That is why one Saint Augustine said, the one who created you without you cannot save you without you. Mungu ni mwema. The one who created you without you cannot save you without you. He can save you with you. You must cooperate with your creator. When he was forming you in your mother's womb, you were not there. But now that you are there, you must cooperate if you want to be saved. Nyuma ya makweli ukubuki wankoro. Twensi pia toko inyorugwa. Lakini this holy neli. Ekero wakule. Ekero kristare ya nyurutuwa yuri ya kabiri. Na yura abere. Na yura abekwe. Na kiko na toko inyorugwa twensi tonyara kutuwaru wamate. Uburubia asabanto bonsi. Umuntu nonyaga kwenda dini ende yonsi mutige bana katito kike banali umuntu nonyaga ari mutambe mutige bunali nonyaga ari mwingi mutige bunali nonyaga amwamete tibuna inje mutige bunali. Mungu ni mwema. Kero umuntu aiwezi ko yaye bana katito kike na habe watchman my friend mutige bana katito kike watchman yiyo kero mungu no yakumulire karawo jo kumwena ate watchman yane ajira ngakyawa ta lakini haka roko rangiroji mungu no ingiaroji abane kala ba mori batanga mami watchman yiti ajira ngiba bata tata ko lenduke kwamana ko chayo mwana bo monta singa njali watchman my friend omungu no kwa salinga aligiriti mu mwako akotene sutati yane ajira my friend ne aligiriti no nya kabe katichanga chubo watchman munako marakuruwa ekyagera no nya ndiba takito kwana nena ba monteti gasia ya okora akamuitaba Mungu wetu basi. Umwana w'umuntu mutige mwana ndoge. Baisa ko muchaya umwana w'umuntu. Ichayule tuno mukungu tomu. Doje chisani chiri kusimu chanje tukutanya kanisa. Kai. Wana tianda ala ruchi ki usia karaso beka ye kanisa kiana alrenga. Wanta banga babatu mwekabu musiki. Twensipi natura tukuinyurwa tutwarwa mbatu byana bantu bo onsi tiakonyora para tutatukunkwanya asinge nchumbe kete saburi tiakonyora para utikunkwanya asinge nchumbe kuti lesson yane kwande kanisa tiakonyora para ngangete asinge nchumbe kwanda deliverance ase tayo ase bibilia tokote bunga karanya sagoje ekanisa gete nero takanda yuru my friend mwana kusoma no simote unge kanisa ketenera chakanda yuru kanisa kwanda yuru sono muntu kanisa yule menera kertoro moro nera kertoro muivi na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mwibura ndo spia sawa tabanga kanisa kitu niche ndiko. Ne bano mugaka no mungi namuna mwakorte nyangi kila mtu atatoa habari zake yeye mwenyewe. Mungi no gutena mwinawe mani ya ethini nega. Nonye mwakorte nyangi mukabike bete. Mukangene nali tukuririe nyangi bona yakoro mundame to gimabuwa ye ni tukuriria utatoa habari wale somo ngomna kwa roho mungaina my friend omo nginoerese ebe tamna kwa begete ne hufu begete mut okwara sikuru nyomba lakini kujiparaga okuru nyombo nyundo tomun ko kaparaga igati sumali okuchubuka buka sumali para kogenda lakini nyomba muna kumira mga koiga esura yegasi
lakini para ige nchirora atache my friend oko tatanga ngo kanga ni go ubekire for which para ko genda na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mugakubigite suti kunyura bantembe opara nchiransa okwera abantu muno bwate kibesa ekinde nyumba mwawe nchara yoka lakini nyumba mwawe kutikasinga musini kokuingwanya nano chimuna utumia kongere mwatumike chumbinge mwatumike sukari nsirini lakini kokoto konya ngara mwana oyo ni kokurwe ya mana li noti kete dinya oko mwali noti kwa made ko mutungo watiole na bokora nampana do ni noti lieli lakini nyumba mongino ko mutika li noti ya musini na ndo ko mutika ko kuingwanya my friend ekarora kwe aseli woko be kusana sa musini mapema mbuya abakaka mwigote mapema mbuya chaka bona mapema chaka no sema tanga kurubu mapema muno ko chaka kuruara kama my friend ali asukora ko bekeli esi mia ko bamteche oyo ko chaka ko chanda kanu ko ro tika lino tiria musini na ndali goto na ro ko chandeka ibo mogaka ko ko beke suti ya ko soka para tigeli buga ikambia no tika musini mwena ali lakini la tigeli bwala yeba yotinda tanga na mo chaka kwa na musini mweno my friend inyora iga igwa korete nyange watebete nangu anje nangu sike ngakiyobuye yo moyoto eyenchara yo murakara eyombura byansinga kore nduke mwako nyorenga kara kwa chora tu muri nere egwachi to kurigeri ugatanga na chiri kurigeri na rore na ebye ngayina ndo bya nchurire tanda babire batatu oko tera kurikuria kurigwa chakere to tebanga na ebye era wan wasubati muri nsatu musivi Yesu Kristo enu mutia kwa abantu banda matempara Mungu ni mwema kukuru nyumba naye manyanga noli people ndiwa nine na umuntu akakukwa na matenga mbuya mona wamwa abani ngoroje bakora ndoke anone umatenjera rero umuntu uri beka para bakonya abantu bakosikete muna akora kakukwa ne ndoke nenjira nero rebeke bakandi bakurigere bakabakutanga bono uyu nali people so bali nakibona ali yani bono rinjira giti bono para ni gorili swali to lirichibu ekyara karoli lichibu nenjira yo kutara para bantu nabatangu uyu iga pia bogisi ukutwale number plate my friend bantu mbara batabwati number plate ana bali ivu bono munda kumunga aliyeyi nyakalile honi kaera ngakire itabwati number plate Mungu ni mwema uyo ule na matabera kuigwa wana wanti ko batego simpatevi no mwale kukana kukanale ko batevi kiagara no nyanya saa ko teba kutra si saya tevi abantu bane korage ndukike batevi twese binatora agacho bwamate kunyomba na sando sia sore ekiagero ndetayo manyetenga kinekero nakora Kristo atabukia kuchise wakatanga basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa ambaye atakuja mwana wa Adamu. Kama mwivi angejua, kama mwenye nyumba angejua wakati ambapo mwizi atakuja angalikesha. Aba Luka 12:35 weke 40. Onye ndiyo mwenye nyumba manyete nsomo bya gocha tango nale ndetwa akora bintu gike tiberwa asinge ncho yayo karo yomo ukonyara kukuyarigani ani ma tuna tolenza ani waja kenga fada bono yinza chiaje kora bwangu nyangara matango bekabara mache kora bwangu tango twachi ai wote tango ko bintu gike yanyo kwayirulete lakini asoko genda guchi na bako nyaronera rubate sababu chiare kiri chinuini
lakini naru kwa yera kuroega umonya wale para ga kunya gutanga imeko kupara atindete ibuli nyasara kurangiri bono na kyogima bwa bra gosoma wa kabiri Paulo akara kulikera wa Barumi akubainyoria akubateibia inga onde tayore moyo wetera stinguru chaye bwe ko monyene onde tayo ko wetera stinguru chaye bwe ko monyene inga igomono ni kamile tinga bonsi aba moyo na ba kure bonsi na bangu igomono mongena na aguti akobo nyasa usino nyasa na yakara twa moletra asingincho abale moyo na ba kure bonsi na bangu bona sama kweli nigo umubiri n'umuyika biwatananekana bono umuyikoirane asurwete umuberoirane asurwete aserirowa ekero yokubokiwa nyasaye ingabwatira ayiranye umubiri n'umuyika ayobwatani lakini rende Yohana isano nemo 53 kugenderera inchenincho mugati yotokuro iguru tali muna chesokore cheno chialiete mana chigakwa oyo kolia na kunywa manyingane nale no bugima butakora bwakale na kale oyo kolia na kunywa manyingane na isako kwa ngamubuki akarokere kike kyomweli ikobano ngemineti oyo kunywa marua amarua akamenya ime yaye na amena menya ime ya marua ekiagero yo kolia na kunywa manyinga Kristo Yohana yisano na 53 kugendera ni akamenya ime ya Kristo na Kristo amenya ime yaye oyo oromorogi akamenya ime ya oborogi no oborogi bwa menya ralia oyo oromoibi akamenya ime ya oboibi no oboibi bwa menya ralia onjo kabano uri umonere uri naye yo menyete ekiagero yo kulia na kunywa manyinga Kristo amenya ime ya Kristo na Kristo akamenya ralia oyo kunywa marua amenya ime ya marua na marua akamenya ralia yawa na bantu bande mbali tumenya tubugima tuchandeta bantu babanyene atanga siku moja kitakuramba Mungu ni mwema siku moja kitafanya nini ndio hiyo sasa yeuterege kubambuka na nina kare Yesu Kristo kare gutengara sarukure na bachiete kagwe kororo konyara ngara sarukure na kaya sabe kire asili kumaime igenta korete karanyorete mada na Mariamu na bayahudi bakurira bobe pamada na Mariamu bakamate ngomone no nyenti kwale ngatango murumi ntotakweti Yesu akabate inche ninche okubukiwa Eyo kwa ragote aba Yohaneli 14 ate aba inche ninche nchira na nyumba ya tata nero no bamenyo bonge na chiko barasali bamenyo nyumba ya tata nero no bamenyo bonge ekor kingo kuboku wango tendo kike Bwana Yesu Kristo akarako taimada na Mariamu ako batebya nga inche ninche okubukiwa nabara batanga tuwamanyire ngacho kubukiwa karo kyo mwelyo Yesu Kristo akababulia na imwa mubeka pamate inchokare kento kike inchorole nekera ikira korora okonyoranga maene rasara no abekira aseri kurumaime na hane liko babegeterige na linene ase eboina iguru ase empera iguru Yesu Kristo akabatenga tigirige ndo kike tigirige ono lende karali eli umonera nanyaka mwamete unenche moremera ya murigeri uri umonere motenga tigirige na motenga tigirige na abantu mbara tukana sitensa tubeketa abana babanyana magina yendo tigirige ndo kike abasubati mbara tukana sitensa tubeketa abaka babanyana magina yendo kolige ndo kike ando tigeri ono sa kulige ryo kani bururuete yendo tigirige ne ryo beketa mugaka bomanyene Mungu ni mwema ne karo Yesu Kristo abatebinga tigirige na kama kururo aga kiri ugiri nene rasaro soka isku ne karo rasaro ago soka bakanyora bamusibeta amaboko na amaguru na amaiso kabatenga musansuri mumutike mambo ni mangapi musansuri mumutike teyo no munere yando musansuri umutike agenda mateko yo
ayo sibeto mwana bo monyene omwana uri kuiwe karasi mabona tari kuiwe karasi masinge njya wa ucheta soboganga yendo musibore umutige ayo sibeto mugaka bo monyene yendo musansure umutige nayo bora bo sansurwe kalkwar usibwana ikwalenge nayo wa kurure tu kasibusina wachito ye nayo bora bo sansurwe egeru bora be okorege ndokeke ogende Mungu ni mwema ngamatolekos kero yomo wikatunyara kwaga chubwa matama na Nyasaye ikyagero ndete yomanyete ngakinekero omwana mmonya bantu araira niburuti bwaye ya kabiri. Basi ndugu zangu katika Kristo, tukiwa hapa sisi wote tunaitwa kwa njia ya kipekee tuweze kujitayarisha kwa mawazo, maneno na vitendo, kwa sababu hatujui siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atarudisha ufalme wake, atakuja mara ya pili. Kwa sababu ya hayo tunaambiwa tukeshe. Ndio maana kutoka somo la Injili Kristo anapeana mfano wa ufalme wa Mungu akisema wanawali 10, 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Wale wapumbavu hawakuwa na mafuta ya kutosha, na wale wenye busara walikuwa wamepepa mafuta ambayo yalikuwa yanatosha. Wakati bwana harusi alipokawia, wakati ulipotimia, kapata ya kwamba wale wenye busara walikuwa na mafuta ya kutosha, na wale pumbavu kapatikana ya kwamba hawakuwa na mafuta ya kutosha. Abange mbaro tomenyete kanisa ime, my friend, mwenye urenga ababa 10 bonsi pina wabarenge nyombe ya moime. Mungu ni mwema. Barenge nyombe ya moime, batana abangangaini na batana abaliri. Lakini kerensa ya igete bali batana bakagende nchira yugo chukulijia, yugo chukurutota umunyanyangi. Bali batana abaliri bakagenda opposite direction bakachukurikia mafuta. Mpara tuumete kanisa ime toko kwa babande, lakini nsango ikiri tuwatananekana. Bali batana bangaini bagenda kurutota omonene. Bali mura abaliri bali barase kanisa ime bemotete babegete ebirebi. Bali kanisa ime bemotete bakobukulichileso ni botambe no bali serious nechi saburi. Bakoberesi abando ayebuli ngabwa suru buteto wesinoma etekiokoro. Na obuye mateti kanisa imuri serious, lakini nsango ikiri ekerensa ya igete bali batana abangaini bakaenda kurutota omonene. Bali batana abaliri bakagenda kurigia mafuta. Mungu wetu bose, Mungu wetu bose mwachete kare ayebuli munore nsaita ekebe yake onge bwata mafuta bose kilimete. Watu muntu nara konyolire butuka bwata tochi tibwati masasi techaji, lakini ayebwata kaboko wana ebuli ya tochi ya umbire gusilimete. 35 kwa ganda tanga tigachita chene chioke moyo buna banyanangi abagane to mona nobo ekara kwirana anyole balendete ya bakristo aminto ekara to kolengera like bisero kya makweli kiroyomo to kwenyurwa munyara go kweli arugeri komena ibere 35 kwa ganda tanga tigachita chene chioke to rarigiriria asubugi mabwawo akarenga omochere nyasa akarenga opposite direction. Stop happening in your life. Opposite direction. So today each and every one of us, we are will stop happening in your life. And I want to remind each and every one of you. When you eliminate that happening in your life, who is your friend? Ningo taranere asobuge mabwa. Utra semisega tusabere omoyo ubonginana. Tusabere amate yaye. Tubasabire ngabatwara ukwiyena no gosemeria asubuge mabwense ukwiyena no gosemeria no koremereria ebintu bitatu ekarto bitwara rebellions ukwiyena ogosemeria no koremerera iyo tokomenya ubuntu burubiya. Mungu ni mwema.
yona mangana liyo mwali na alina ki okogenda otigerige ndokie okogenda umusansure omotige no yugusansura na bora nyale ngatusibiti mugaka bomwe na bakonyo usibetu mungu umwana onyalebe tari ujisukuru kana umusansure omotige ukuna gusukasukia mali moyiga tige bindi bubwate genda usansure chirani yao omwali bagakore ndokie lakini karoga ndrata nayo ekarutari kutegerengana na sana kuyibwata na kuyakorera yeutere yekobambuka malipo ni hapa duniani utaragenda my friend wikura akanira whether you like it or not wikura akanira ma kwa zuki ewana pio pokisi no beke ange ntambe no beke kerebi no beke wivu no beke zuti twes bila iturushi ikobane genteka nene ni gaiga usina nkoro ewana akinjira mwandigere mwegure njira mwandigere mwegure mwensipi tati abono obwa bambulinga mbache bakorabo inone kanya saa cyangwa mudenya saa ko wete limina na batebe tiani ngabatebuya ngabachoka ngaronga bayibura ana bateba bayibura nyasa rende chengeshe yane ekyaranje na kodindoke ekibwa ntumete na kodindoke na batete ngagendo musansure umutiga gene muburi akinya saa ayo mate mena isukumbo wete lingo batebe aki yeso rende na ino mwana nyasa na enko aroje na batete musansure batigirigena abarebi batige kunyu abayibi batige kuiba abagengi bayira maguru make Mungu ni mwema nenda mwamu bakale nduke umatra bakonya munante niko monte kana stand ujirite ndamwamu bose ayiko nandi tina magosera ken bantu bari babwate ndamwamu empe usibuna barana so okuru ngali miga bochaiga already antana konra lakini andro ikasige njin sura yo kaiga ondigereriga ochenchi birengere gatanga bona yani okuwa moyo bona wakalensa ayiko tanga fata tango bakale nduke ayenda ni ngana naki ukubuku wanga katendo kige nkoro na togende amatuko atano nalimo isabatu enche etonyole iguru ninyebe emechando yense embe umutolia ncho wango lakini my friend to kuba mechando yense yo pi anya kora soboro gime nya koro buibime koromo gengi emechando yonse pio kubwati paka makuli mwa Yesu tolengaine okay yo mu epo ndirate timu bona ri abarogi mwa Yesu abaibi mwa Yesu abagengi kanisa nekionga kubeke tai kubeke karabu kya mama katoliki ya dori kasi kutumine tena ticket kwa ugochiguru point ne lina ki osho bwa matwa amana igobana twensi twekeyi tuyarigani twekorani asugo chaponya sai onde tayo manyetenga kinekero akwira no burutu bwayi igentekere nengeli naki rosia amatangao ekarole naki kyara tuyigure nga ekerumu genete nyasaye no isago kwa ukubuku gwankoro na andu chinga mana mareka na batakatifu Mungu ni mwema mbalenga mwigure talinga tuiguri kwani kutana yabuka kwa rumo wacha mbalenga bayibura mangana anya kwigure wetenna iguro bana anya kwigwa etenena lakini itiwe tena bukore karansa na ngo atepadaye na nchire nyasaye tata akabero kono moyo mtakatifu oivorti na Bikira Maria usuti na Ponsio Pilato ubambe twaso musaraba ukweto tindegeto timboto chimagombe digoro lya matukatatu na nchira somo ya mtakatifu Kanisa Katoliki ya takatifu kubekwa mkwa watakatifu kurusua kwewe kuruka kumubere ya Mungu Mwenyezi. Tunakushukuru kwa ajili ya huyu dada yetu mzazi wetu Ann mbaye ulimtoa kwa familia kama zawadi, na sasa ye Mungu Mwenyezi umemwita kutoka katikati mwetu. Tunakuomba ye Bwana kwa huruma yako
uweze kumsamehe dhambi zake za kibinadamu mahali ambako alikukosea kwa mawazo, maneno na vitendo, liweze kukaribisha moyo wake, uweze kujiunga pamoja na malaika na watakatifu. Bwana, twakuomba. Nyasaye Tata, Nyasaye Mwana, Nyasaye Roho Mtakatifu, ni Nyasaye yoma. Mwana tu akwira ni mbia mana segenje yake ukiyobugina. Mwana ne mbia mana seke ukiyo mongina ana oikwa wete ko cha sense yo munyamabira mange. Mwana ne litanga ni mwabire ibe kanyara ko lia sense muna mwanya bantu. Omubeka soko sasoka gutakwera. Mwana ne rende familia yae. Rendo muga kwa yatigire maega na abana bae ne familia yae osiengima. Mwana ne obarende aya makena akubori tigaitire so mwana Yesu mutori to munguru otoigwe. Nyasaye Tata Omwana n'Omwikomo chenu Tata omuyarara igwa turindire rituke riga ria twaikire monene mbuya mona ase eng'encho yakeukio mong'ina ana gwatoeta ase echung'u yaitu na mpaka ase ekwaya Nyasaye oito tutigeire gabuyane na ase ekwaya yaitu na ase esenta monene aebieka ekero kwamurangireti aye Tata nkwamanyete nabo igo Nyasaye oito efamilia yatigire maego monene omogaka otigaire maega Nyasaye tonyare koba gokomohagata naende mwaye obwanchani bwago chiasa amana abana bonsi Nyasaye itu bari kwamutigira asa amaboko aye omonguru koranche otoiwe Mocheni Tata Nyasaye munyamabira mangi mbia munaseke ukiaitu mutulie bwatoire Tata omye twachire igasi ng'enche gocha koba kirori ase omong'ina itu mama ase omwana kwayo itu mutori b'emiganda ndubwati kende twaretire kunene n'eng'ana yawe yoka yabe n'omutori b'emiganda togosaba oboremu bw'okorwa ase ore otoremi ari ase ekwaya yaitu otoremi ari ase mama omotori oto omoika oyo omochenu nakobwamana ekirogo kiria are goisaransa otera monene ono isaransa twamanyire ng'ana otokorire muno obwancha kwago kore nse ya mabera Yesu Kristo omonguru otoiwe. Monguru koranche otoiwe omuya Tata Nyasaye n'Omwikomo chenu Tata omuya twachira ase obosi bwana kima chinse chia bana mogaso Nyasaye oita ase eng'encho yoyo omintano orare korwa ase obosi bwensi Tata omonene koranche kerara arete no kwaringa amanene Nyasaye oito totigeire riansa korwa ase esente mpaka eparisi yaitu mpaka ase chikwaya chionsi Tata omuya koranche ayebieka nomaete ase okomobeka nakegima koranche toboremu totwara ogosemeri ng'ama kweri naro nokoboka nkoro twetigira ase ore tosemeti ng'a notobwere bionsi akeima okonya abasasiri otu baitu okonya abarisi baitu bagotwara ing'ana rigiya ogwancha kwao okorekekera oyo masuke gocha ang'e ase ore omonguru koranche otoiwe. Tata Nyasaye nigo tokwirana mbia mono kwanyari korangeri kamati yaitu naende omusirika ito ase edasi yaitu ya kisi y'omunyamabera ono omurayi oito omama mukatoliki rora ana onyare koba gotoranderia omunyamabera seni pato anyarire koba gotoranderia ring'ana eriatwa inyare gotogwenera chinka chiaitu na kegima twerore ntwe abanyene tochenchi ntorora aya abande omunyamabera rora otigire omotakanu maega nagati ababura kambara omunyamabera rora buna atigaire omobaraka omunyamabera atabwati bosio na maega aye naye bieka obotamero bwaye naye enguba yaye
naye ora mutuntube na manyinga umunyamabera na abana bare koboko naye ora nyare ko banjora banyare ko bakumwigwera yekogera obobarakano oboko kobu obutakano umunyamabera yekogera umungina na maite unara amenye kurinde aibika no maite unara amenye nke umuruselie bwacha byakerengenjo wana twamwisire no ne misekare sabato umunyamabera igwa muri atigire gati yeito na ntonyore no umwana waye afiri ororo umunyamabera agendere kubwateranie kubwatesi abangina bamangera omonguru otoiwe. Mungu mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tuko mbele zako, tunakushukuru ni kwa ajili ya masaa haya. Asante mfalme, ni kwa ajili ya maisha ya mama yetu. Asante kwa ajili ya muda ambao umekubali tukapata kuishi pamoja naye. Tazama wakati huu Mungu wetu, umemuita, tunamkabidhi roho yake mkononi mwako. Mfalme ameacha baba yetu, ametuacha kama watu wetu mfalme. Kuna nafasi alikuwa ameshikilia, Mungu wa ajabu. Tunakuita ukawa mfariji wa kipekee kama familia ya Omweno na familia yetu kwa jumla. Mfalme, tunakuomba ukashikilie mahali alikuwa ameshikilia. Tunajua wewe ndiye mfariji wa kipekee. Utaenda kutufariji na utaenda kutushikilia Bwana. Tumejiachilia mkononi mwako tukijua wewe ni Mungu wetu. Bwana tunakuomba. Mungu Mwenyezi, uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya mema yote, sikilize kwa wema sala zetu ambayo tumeyakuuliza kwa maneno na mengine mengi yaliyomo mioyoni mwetu, tukirimia na kututimizia mahitaji ya kila mmoja wetu, ili katika yote na vyote tustahilishwe kusimama mbele zako. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi twasoire kipindi gya kabere, kipindi gya sadaka yemisa tarie sadaka yerongori kurumaega. Wakati wa kutoa sadaka ya kanisa, rambirambi itakuja baadaye. Wale ambao tulikuwa tumeandaliwa, na waomba fanye vile tulielewana. Namwe bagai gamana tuate baneti na bamoranya motwa na bamogocha gosiaiga egera tukorasubwa. Wow.
musangereri mweteiga tukonya nensemeje mwenda nsemeya omwenzi basi barimu asangerere tatubeka mogaiga baratue bange mukobe biganiro chamuku morariamo Kristo baito mama etamana toku yabanga tokarabo techo inia kami kurumbaga Mwezi wa nyama, nyongo nyuma, wezi kubo
Sorra mwensi ekengwanso kianene kino byanchirune Nyasaye Tata omubwi byonsi tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote Bwana, Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Ee Bwana, uondolewi, ila unageuzwa tu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakishapomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Umoja,
Sasa naomba kila mmoja wetu tuwe watulivu. Wale ambao wanaongea tafadhali, naomba tuwe watulivu. Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alifufuka, Yesu atarudi tena. Hili ni fumbo la imani. Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alifufuka, Yesu atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwanadamu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako KEMUNTO uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusari kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina, 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 amina. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, Baba yetu uliye mbinguni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, sudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu
Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Twensi asumusaso tikatwenane omorembo Kristo. Tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Tazama, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. O Mungu, mwili na damu ya Kristo tulinde, utupatie uzima wa milele. Amina. Esara ya utori wa sawa nontori enyore komunio via Maria babo sabere maraika no mwanchonko uche saltari ya Nyasaye. Esara ya uwanja sana amanyire nganyoro mwero mtakatifu Yesu ndina amanyinga yenywe ekiayo na ibika wate babo na nchira yune nkoro yane yonse. Esara yowekeia sawa nengwete bande nchinu musari omureu timbwene tio konyoro mubiri na amanyinga Yesu okobe bibe byane umonguru timbwene tingoso mwane neotebe ngana no moyo no bwene. Esara yoweitia nyasawa nengweitia no kubiwa niwense unakora kiagera byakubiri na enu yake hima uwantinkoli sansa muyonkwera mabiri. Esara yogosasima Yesu nyasawa manenone na igora salitari igoro neturekira asore nkogosasimande na wanchire nenkora yonsi ninkoli tino wekana oicha sene oicha wano nchora nkoro muyao. Basi wakati wa kupokea komunio takatifu kwa Kristo wa Katoliki pekee chingakishia komunio saba Katoliki boka na ande bari banchire konyora togo chasira inibere iraini konyora soko boko chira inibere. Chakula cha uzima, chakula cha uzima.
Basi tuirang'ora nturakora murevu ya kanisa, tutulie, tuwe watulifu tafadhali. Naomba tukimie. Shukrani, wimbo wa shukrani tunachongea hapa. Kuna kwaya kwa mwelio tushirikiane hivi ase wako kweli mama kwaya familia mjiunge na wao. Say bye. Opa basi na hiyo ya hiyo tunalikuwa abechiraine familia laini yabo iga kwaye laini mame kwaya mama bande bale uniform hapo laini hiyo. Hiyo ndio shukrani ya mwisho kwa mama mpendwa. Familia tuwe laini mbili hivyo. Basi family models like even they go when the
Basi nawasihi familia usimame hivi tuangalie altari tutene nasi turaigo turigerere gocha busia iga nchoka rigerere gocha butu altari rigerere gocha busia tuwe watulifu. Padre. Bwana, nuru ya milele iwangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Bwana, uwajalie raha ya milele na nuru ya milele iwangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Tuombe. Bwana Mungu, mwana ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Upende kumjalia huyu dada yetu KEMUNTO OMWENO afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba kila mmoja wetu tupatie nafasi aweze kuketi kwa kipindi ambacho kimesalia kifupi sana, tuweze kumaliza kwa pamoja. Tuwekanya twensi ase igetaria tigere kinge tuwatirane biya na tuachakamo na tujara kukura asuwamo na somo choko iwaunga ndata watyabanga kiroyomo enyorreli baga ekanye egere ase gipindi pirigetigarete tunyara kukura asuwamo na somo choko omonene egere umongina umurubiri oye oere buya buna korengana alingo mugambi buna korengana uburayi bwawe alingo batoheraru keroyo muito katoko kora kurwa mangana ere buya mabotoheraru yoyo gukwana nabo kumuinyuria atonya kumukwanera ayo kumukurega kwa maroko gutabusia. Mungu ni mwema kila wakati okonyoro umwe karansi tenerega akunda gukuogia ukumukurega kwa muragira gutabusia kera twensi pike bisero na kika tolengarati tebana ini aiti yakonya kubanga aya mukule muragire gutabusia kero muntu lega kibisero kero muntu alengarati kuri yamakweli yobona kero kuba nane kora matanga ngo tenago kumisana hamuna ngo kwana ndo mbale banda to kwana akyo muntu no muntu kubori kero ya makire so asige pindi ya tigaire tuiwana no yokura mangana yu kipindi yako be kenge mono ase chitaika isano chitaika chikwanda chinyenge pini komi tokore kurwa igo muna mokuranga gutabusia gukwa na ngoyo yentaka nenge linga marla kana ase video iga moirane gukwa na ngoyo kartu akorimi singana ya nyasaye na ere nene asa mangana onsi na ase bintu bya twale training to ngora yaito ase family na ase kenyoro na ase center ya mangere asinge njugo sira kumongino yega urengo murai ase center asabangena na urengo mwana kwae yako aramuro chabana kwae bacha bangi asinge nchu arengo mongina urenga ase byombe awa yako arabonso bachire so nenje nguru ku Father Esbon autolega asisi kwa asisi go muwote mangane uroge mbo series so mbiya mono igo asibali pako ende mangana yega munyakero guliro kwa ende mangana ya ngurutorande munyakero guliro kwa ende mangana yega ngobara 1 3 na akuri mbiya mona asuko iwa mangana yo so muna tuwana iga mbiya mono musasirote ito katikisi no musangerekano yocha sengencho ya mabe yombyo mito tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Pindi ketigalete karageke mune kawaida itekare misa ya somiru ndoro kwana lakini rende Father bwancheire siguru ponka igo kamoranche karora ngarangeru gocha mutuaiga nemicha yoka toranchero akwe na goikaransa osali utomo sangerekano na goikaransa asomo yo wanche kiagara lirembo berire bono nalenge korangeria onkui ne timu yae moche motua onkui ne timu yae
Onkui na yale. Onkui ya tayo. Team Nairobi. Team Nairobi. Ntuwate timu ya Wakenya pamoja sako. Tafadhali nchu mwensi wochaiga. Nate bunga mubwate welfare. Wakenya pamoja sako. Wakenya Mochi Council of Elders Moba tayari Ekera Wakenya baruro Mochi Council of Elders tafadhali emugote nenaiga ankubwatiri siko yomusasiroti munateba emugote nena mwakwebicha no yominto omweno ebicha yoka ekero mwakirwe bichaigo musaluke musangiririkano muikaranse tafadhali mbia mono omweno tigara gwe group yende ngochere koro kumochi Council of Elders mo eketoro kia na moko moa mochi Council of Elders maibare ebakora uno yomiento ogega motenene mwa kwebicha kamoranje abuna bumo Council of Elders na mwa kwebicha kamoranje togende group yende kerewa gorirewa mbia mono barimo bwate basha yaye na bamoko mwa mbia mono ingiche Nairobi team chitimu bere Nairobi team ntubwate team ya James team ya James na Agnes Fadaka Nairobi team moche mwensi team ya Agnes na James Yenere timu ya koru Nairobi ni chumwensi mwa kwebisa marusi wo malenga ali kamoranje malenga ali bweka Nairobi team agendereza Nairobi team ni ya James na Agnes. Agnes yake iko wapi? Okay, ya James kwanza salute. Ya James salute. Wacha mpigwe picha kwanza. Aya, asante, tuende ya Agnes. Timu ya Agnes. Timu ya Agnes ikiendelea. Boti 7 star, mjiandae. Boti 7 star. Boti 7 star.
turangiria Watch 7 start hiyo. Togende kikundi kia mama. Mama kiwako na kuerigania. Tendere 2010. Classmates tafadhali ni chubwangu. Aba Lilian. Lilian kangote nene mutu bakora lena libara chebwangu. Tendere 2010. Matiso. Classmates tafadhali ni chubwangu. Aba Lilian. Lilian kangote nene mutu bakora lena libara chebwangu. Ngai bagenda balia. Tendere 2010. Tendere na bwaba bake bicha bande mbaro salute biamano mangana maya togenda se kundi kende kubwatikia mama okay ekwaya welfare ekwaya parish mocha motua kwaya parish omo wako mwino tenena iga mangere na ere kwaya etenena iga nyagocha abana kwaya wese tenango igoro se idotanya wika motua to salute family ga abana kwaya no balenga mona ana ase parish na lenga welfare na lenga active na kenga wera tuika twensiga tuacha kama family pole so mbia mana abana kwaya sogoika na toko enda ndora yana toko kola to timbo kama mate mbia mana so basha idoa toko na gocha toko ina gutanga se chiko 5000 kurwa se welfare ya parish mbia mana wabasi ladies ichuwango wabasi ladies Bobas ladies. Bobas ladies ngaibacha. Bobas ladies welfare. Bobas ladies kibako na gocha. Tiati ko ganese yomito. Omweno. Oyo minto omweno. Christopher Omweno, mo director ito. Zone 11. I'm sorry. James Ombasa Omweno, director. Baba sisters karwe baasha mo salute. Director. Omo director ito please. Into iko enda prot kerie takeire na akore enta igo tokore bwango tokore gipindi ekyo. Ombasa Omweno. Just a word. Father, mbia muna sokurandi kwao
Watu mangana tatu rusligena musburagende na into tuura mangana father trandelia actually never touched in my heart I am kalkista mkongero father 2000 achieren kaugembo ikiara mwewa mangana gamba maya samali tanje nombaso mweno nkorokwa enale kulia ba director balia bakoro abalero tenina gocha kiara bagandiyo all directors mwikaranstega kindly there are no chances Martin atuto mitonga yale inchuga atu akwebicha tote pole all directors I know maneno itemsi etingo korangeliga you are senior than us na ya tutale father ntubu atintu mangana mange thank you for what you have told us abali mimora mwaigwa ntuateba ngachibe asachiarwe siringi 20 siachire 24 ekiro ase chaeria itotogo tokogesa igo gendera korante chai nyinge na ande tole chai ngia elia kabere obuoyo mbwachete mono bogo chakoba Mombasa waigete muisonde baachire Mombasa elinde ba flag off batolentero obuoyo tobeke chai itu fata uturangiri mwishimihu ulegaiga all protocol observed igambate nga buyamono family buyamono sana so twalibaga Paul Christopher Sikiranyeki I hand my senior has spoken. Thank you. Buyamono fata njibali batama ni bena diomoke na rengo motakita kurusa tumugirango so ena ko ba to na gerenga ki ande tuanche ine pole nene biamono sama ngana menge bono ege pindi kende toko enda sa administration toko ru administration ndi kwestio yo mito James Ondari ato sangire ngori na ro rambirambi yae ekero toko enda se administration yankorangalia klane las bari bari ko corona omonginana na bakolira sense maya obogambi abagambi bari bekenyoro bara corona na nchugo chagaki da simba yo bari bara corona an omugambi te yarende mo chivuerie mo sabchi retirees ngai mole bari bakolete no mwaka mweno retirees chugocha kero mugambi batayo retirees chugocha retirees chumwensi gocha retirees ba KTDA motenene Mosa liutio musangerekano Varusia marangari Mosa liutio musangerekano kamoranche biamono asenge nchiyogocha ege pindi kende kubwatia bakina togenda mora tuwabere ntuku barangeri mwesi chinga kinchiri bo tuanchira bono nale korangeri omwemsio itwachiche asangere riero ngori egera asangere riero ngori tonyore eulogy after eulogy
a family introduction, a family, then what a photo of thanks. Mbiyamono Fata manawa Kristo mwensi nawa mmanto wa minto ni familia yonde mbiyamuri mwensi na nje tinta etiko iranga ki kiagera fata na to ali baganga chida ikaisano fata ndoje to etaniri na nje tinta etiko etaniri lakini tiga ntebe ili morio ka singinje familia mo aka Kristova ngapora singinje usiri mungino ninganje tego somi Biblia lakini tinta etiko soma lero Yohana 12 asigite nare goteba abanafunzi ba Yesu ekera batebetinga igekege gonko gendande lakini nande igekege ningirane umuiso wa 22 akabatebinga bone ngakine yani yago yokorera lakini yomo gokumirere nurabo lero bune family y'omweno nkorera muri lakini nima etinge ngakiyomo gokunya sae noro mirere na mirere tigato basabiro marembo yu Nyasaye kiagera kindi nkiyo turakwane kenene twabasabiro marembo Nyasaye na incentebera ni rimo buna fada kwarandiri buya lakini andi Biblia gotebise Matthew 24 nga ange no moelio ibibembi geseke yani abantu mbagese ubujeuri batari komokorera Nyasaye ogo bagoteba ngokora bari lakini batari gokora ono fada nabo kwa batebinga baimukinge na barusio and wateba na kibona amusansore lakini wana fada awanda wange paka nono gusiburu basi boiru lakini mbataiti kogenda kiaera onyora lisacha linene lisireto muchiwo monyene pako mukungu ako seringa kigenda rinde familia yao lakini lisacha lino ali gitanda ndiri gusuka usawa no muro chama gaya fata wano basi boiru lakini mbali kogenda no wata itobera bo rinde lakini kwa barani ya wakuri gasi yao Nyasaye na ko engeli yawe kiringa kirikiagera yo dani yo job tinta etinkwa na mangi tiganya sawa sisi ni njenje msundari nkoruku tandi paradiso njeno mo MCO gabo chitindire lero ntwari ngutangasa kindi gyonsi lakini ntwakora kubike body ye municipality ogembo ntoje twansa magendero omujumbe na atuma umumuro yo kabero mukansara naro mugisangio nese miaka na kinamurukiro mumura injote ya magana yo mu chumbe mo MCO itombi yamano singeje baga onko Samuel eline ntongende ngogende unatebye na kabere omo kansara bogembo central ward ekera chi ward chinde chitaracha engegi yoko babo wako gesonga devolution ona nje na baraete na tebe ngobra iboro bona tigabo sikura atubati sia bara iboro ambatunda tokote omwako omweno pole twachira abuna mochi kanso bela tabyombe binde twacha twagota repona badara kitabajira na mwako na barabachira twate repore tete kuyora mangana mange yonda tokote banga abachifu baitombaliya anda nenda abasabiri bagana sengenjo umuroberi noro obwe serikali ekoru chineti kuchaka bari kuri kanyinete rero koine kodi ni yanyorwa yo minto gega wala no monyakero goito biamo no gega oya muchengo abachifu baitoro bari nyagitari ogembaria ba kodi nere kurigwa ebe kutiare abanyagitari bagoita story iga bakurika chineti na kwa ngano ribuo kinako kwana se point eyo abanyagitari bagoita buo koranjo rwe report Jones P saine asengenje abantu bari buo to bisonde ngogotire osinekere mare anyero mwana oremarete oinere nanchire kwa gweneti kiara tari wanje kwa yari boigo ona ababoriri turwe report saine asaba nyagitari bagoita story asengenje korika gwe chineti mochumbo ito alifa miruka ngora ya ina nda tukurwa mochumbo alifa miruka orure ngora ya singeli bonane gocha senkeye asengenje korara kumongna ana ono ombori nyetebe iga
Ninduero ngorie itoko cha somo aka Kristova siasi ngeli 5 2,000 na ira umra mataria fato itoro to ira ngani nya sai gari gija ngeli ngani ma ngeli baya mayarika amakuta asengenje gari mna ko ira naiga ona basa bera maya tu bat simu chumbo ito sengenje bako ria gari to kora iga na bara ibo to babo ati siatu bat na sengenje magana poleni kwa kifo cha mama Ana ya mono mheshimiwa wetu Mbia mono minyoka ngo tomiri ya rio ya ngari ba kemo ndawa suweta Mbia mono oyo minto mbegerache sirei na manyete ngomongina ana naraire na ende ntoma ngante byo mwaga Kristobo OMWENO na aramo na into kiriviare asamana emichezo otebekera gocha na jaroro mo gako OMWENO na antebi mwairu gweyemo anga Mbia mono mheshimiwa Mbia mono sana Fanta kanjire ngore leo teba igariuka Mwaka naro agachire goro mugimbu gari Owekire supermarket na ande toko goka Ngambu ya mono asoko toletere biashara Ogembe irinde town ya Itekine na ande abana baitu banyore chigasi Lakini mahali se supermarket ya Maega abantu wa mugimbu gusoka ule no bakarimira asigete Maega gari umuchango kubeku Linde na agenda kuburi ngakiata itikawa turi mwa enkia kurero kaore isibako bekana baro bigiyosiki agande bindi stupid ngakira wona umugire igoro ongirire kote na ababo kaore na bo si family ense yeteri yakunereria abatari kwenyara oyo kumurikira tigamutebi nga tigati kunereria abantu batari kwenyara tigabe ke biashara bya tumugori buya igo kiagara nindu tumenye tugembo tukumugoria magana yakorekereke aere lakini mbasa gotochegi nebiti nebisinini asegi uski umuntu kubeku kuwate nyumba na no bwate nyumba chindande na negi uski utagete is very unfair inada edo kwana ninche ngenda koti lakini rende ekeruko iro muntu koti na abantu bande ngankoti kubera ngabakuburi ngyo koberera uri muwa abantu ninganje takolemerera nunda amatindi kuiranira lakini no chogera abantu baminto banse kuiranira Mbia mono sana tigatore ngori ito lakini ngori yana nabo ate ya 5,000 nko mugakwe munganjira wo igeserero Mbia mono sana konye bantu mbara rungori lakini director nkwaru ayi rungori ngwante biri wacha nkwaru tigato imuke gato ansire bari Maega iga akimoche gocha iga morete ngori ya inelinde family nyore se esukari kubeka tu batarachi kumanura ku nyumba njengo kwana ntaracha abariga abanichi kwaya togende bari Maega mutene ine mwensi go Maega una mundigereti letero ngori yao kiagera ngwacha na kende na kebegeke morete umu wako uri wasire nere wasire ayo mwaka n'umuntu muya kiagera kwa baro kereire njira bari muri Maega ari mu kwimukia amaboko igoro injugo cha mwensi Maega pakese mete yonsi nywacha nero ngori yao injugo cha magoso taiya umu wako uri nero uchire na baka bari bachire kuri Maega Gutamba baka bagutanga na bagutanga ni disvase lakini baka batanga ndio baka Mbia mono njugo cha iga mwensi bari muri Maega iga njugo cha oyo cha rero ngori yae njugo cha Mbia mono tiganya saba siseni Mbia mono ma bakumukate Kristo chire na zira Maega gari lakini toche gocha Maega ga na aba bari Maega pi mwensi pi alabu na ndo yore ngikora kibindi umanyanga mojere kora unukindo Abraham tari ogega ora inchu wana bari muri Maega ari mwensi inchu mwensi Abraham ukindo to wete na gutangazirira nayo kubaraye tane baka noyo babo mwari mu Francis inchu mwe pero kuri babo chemi inchu gocha paka babo ndi no bari mochi inchu gocha mochi numo tangana asenge njumo akawe yosirire no mwakumi no mochi Mbia mono mwarimu tiganya sago sisini ma ucha misirende dirimu acha mo tinga no kindo kura ono mwira na mwakira
mbuya mono sana mbuya mono wakaba mwachire mwezi nabangira wachire mwalimu naye mawu wachire mwezi mbuya maiso mbuya mono mugasomi doni bosiko buya kabisa ikagendera no mwalimu mauti wona naye tu ama board member wo municipality yogembo mbuya mono naye councilor mbuya mono ninta ko ali baga lakini no cho aguri tukurinde mbuya mono abaka ino n'abantu abayambu ya musingi njumwaretire ma wono mbuya mono nyanja naye nakorora ma umwezi abakuru matega mwatigara injugo chega kuruga injugo chega bari mutari family bono imuka gocha mwezi gamorete tumaye kogenda ruguruga Abraham Kindo nayo muchama ni mochi na gutangasire mbuya mono sana mbuya mono tiganya saa gusini choti ama wajiri France naye kwa batebinga ne body uri ya gitari ogembo nayo kulirira anto jitwa atinya gitari ya 8 million ogembo ya 250 lakini chiachire ite chintangani mbuya mono sana ya saa gusini injwa bakoruga mwezi bali mutarenge familia injugo cha mwezi moretero nguria ino injukuru wa mwezi injukuru wa paka mayara nyomuracha lakini nyotuwa atimakoso tayo na mwedi teacher we school anya gocha mote enda kanyo tayo modebit na rombu ya mono baba toje na ruruga wono inchu bali mwacha mwabu ate siringi chaino 10 100 200 500 chindi chonsi ubate mu yamono mungi nambu yamono inchu mwezi ga bali mutaracha na ino mole tero nguria ino inchu gocha mwezi chuo cha tafadhali inchu mwezi bali mwate ile kurumaega kurumata mwezi bali mutarenge familia bali mutacha gotera letero nguria ino ekaro kana kwenye mwaruri mapema usaka kwenye mwasangiriri bune byumba wa mbiya mono tugomo gako yacho wo muisama mbiya mono maka kwenye mwawo ile moja paka sokore ane kurumate ga ai sokore kwenye mwawo ile lakini njumbu ya mono mbiya mono sana tiganya sawa sisini mwalimu mwadi teacher omangera dai usilero nguri kwareta mbuya mono mbuya mono nkayo mwadi teacher osoma deputy yale omo deputy kayale magito nayo grando serigali naro lore ga mbuya mono sana dai ni engineer nana mbuya mono tiganya sawa sisini Deputy. Kayo deputy yale. Isaac Muturi. Isaac Muturi nere deputy. Isaac Muturi nere deputy. Tigango tigerumbura angiri kiagera. Ranyo na yara yu. Igota ka. Na waka ni Merry Christmas and Happy New Year. Nyasaye tigaba sisini. Mbuya mono MCA ito. Akike morante tuakolire ncendo sembwango tuagendire mwale wancha moto yachinga kichinka igo enaro gosaba eulogy bali bagosoma eulogy kurwa se family yetu ekero bako na kwerigania echiamani ye parish yaito na nyeroraiga abaraibe parish na baroraiga akike morante na beriko organize moche gocha abaraibe parish yaito yogembo chairman ase fato ito na wali tuestro sangirikana tuzivi Yesu Kristo na indu kwa niaba ye parish chinza chiachire idanga tawata yambu ya mono ase Nyasaye ase ke yaukio ngina an elia kabere tatebe pole ase family wako OMWENO oyore wa mwabo pole sana lakini si Nyasaye namanyete katazi ngese kende yonsi tatebe mbu ya mono katwata yure mbu ya mono kwa niaba ya bara ibons pi ana na lenge hard working ya sekelisia ndomaete libali aligeri nenda Nyasaye namanyete igato wata pole se family pole simangere pole asaba ngina bogembo parish
na bonsi asokosiria omong'ina ani lakini nyasaye namaete nana bagochotoiraneria oyonge ani ingo ancha Fobek ore vice chairman akwanalingana limo tokole gombia mono biamono sana chairman nanche na banda to chunga rawa mintonga ndabyo mwako mweno pole ne familia ngima alafu ne senta ito ya mangere na wanakuwa kwa jumla sasa tigawa bwatesie ilinda aba bole biamono barai baito abana bali kibagendere to basome biology family tafadhali moche motenene mayo abana bali moche motenene aiga bali kibagendere to basome biology kanyago tenene aiga asa bakonya chinsa sombia mono family tenena so tiga basome kulingana muna babangana ande mo bategerere tunaanza na wewe. My names are Ian Nyabigo Nyandoma and I'm a grandson to the late KEMUNTO OMWENO. This is the eulogy for the late KEMUNTO OMWENO. Birth. The late KEMUNTO OMWENO was born in the year 1961 at Laitigo Scheme in Nyamira County. She was a child to the late James Gwoki and Abigail Gwoki. She was a sister to Bernard, Elizabeth, Jobik, the late Dorica, Kennedy, late Maricela, the late Okemwa, Zipporah, Eric, and the late Harun. Initiation. She underwent initiation according to the Kisi Rite of Passage in the year 1968. Education. The late joined Laitigo Primary School until 1975 when she sat for her CPE examination and joined secondary. After KJSE, she dropped due to her father critical condition as a result of road accident of Kisumu, and has also been a clan elder. My names are Eric Omagwa Umbasa. Occupation. The late KEMUNTO was a hardworking farmer in growing tea, bananas, and also keeping livestock. Christian life. The late was an active Christian member of the St. Alphonse Mangere Catholic Church under Ogembo Town Parish. She was a choir member, Catholic Women Association chairperson, treasurer for choir, user in Ogembo Parish, among the other responsibilities. My names are Joy Kwambokashe. Marriage and family. The late was married to Christopher OMWENO in the year 1984. She was a co-wife to the late Helen KEMUNTO. They were blessed with 2 children, namely Agnes and Edwin. She was a stepmother to Rose Kerubo, James Ombasa, Bernard Omweri, Moffat Onyoni, Vincent Mesa, Douglas Osoro, Lillian Nyaberi, and Evelyn Bikoro. She was a grandmother to Joy Kwamboka, Emily, Helen KEMUNTO, Samson, Ivasha, Charlene, Helen, Nimrod Eric, Chantel, Shania, Donatius OMWENO, Angel Helen, Ignatius, Salma, Remy, Lani, Heaven, and Haziel. My names are Helen, Charlene. Sickness and death. The late had enjoyed good health until October 2023 when she started coughing. She went to Gucha Level 5 Hospital and treated for chronic cough. She later went to Tabaka Mission Hospital for a checkup, but after being examined, there was no TB and pneumonia. Instead, they discovered that she had malignant tuber.
At end of November 2023, she was referred to Eldoret Teaching and Referral Hospital, where she was admitted for 2 weeks and chemotherapy was administered. She was later referred to Kisii Teaching Referral Hospital for palliative care. While at Kisii, her condition deteriorated and passed on 8th December 2023. The late died at the age of 62, leaving behind his husband, 2 children, 17 grandchildren. May her soul rest in peace, and the Lord bless the bereaved family. Ujinoro mugano kulingana na familia tuamenta kusurusi. Asante kwa wale ambao mmesoma. Introduction yoyomo. Tiganyire libageri kubaira neri buya mwana omwensi pi omwajire otubwate sieso musiboyo omuntu orarire ase engencho ndo cy'abantu barosire ntutaite naye tororekane naye ntogosaria matanga tigankora introduction yenyingi ere bwango ikiagera abantu abonsi na mutebwa marieta mukubainyura musibati omuntu nchugocha n'abana bawo oyo musibati omuntu okorogudina waya mbubasi musoraga abana bae yana bwikaranse tigancha kena mbugu yane kumbwatia tere itinya bigo umwana uriyo monene ikina abana bawo oyo nsabina nero umwana monene nyabigo wayere ukinya biotari abana bae uyo no murakoe yana muikarande omumura uyo ni aro mumura monene uyo no moinoe nombasa koruku no moinoe koruku olita abana bawo ya mwana yana muikarande oyo nchoeli nyandoma nero mumuro kabere ono mongino oyo kurukuligiani wansi n'abali mubale abana bawo ya mwana yana muikarande umwana oyo n'umuchokoro ninatalianga akali isiko ya Kenya igo umwana oyo nerura umuchokorone ninanchaki ndo ikara oyo nere mwako egaro musikali igali netulibaga bairwe kosi alia batigaire wiki bakore ng'akirete simya ndena je do sabali baga bakandina ngobano oyo numungi noye okoro kuema abana bae enda igaranse ono tigancha kena eba chungu oyo ne balimi bikoro nero mokogoti ese nyombe nene abalimi yando ikarande ngairi yani ale
Vivian ya bwali oyone are balini akubwati nale buoye lakini mwako ye mbali bali nulibaga mangana ngakie Christmas abaga itakaira isi igono bamete Mombasa mwako ye gali nulibaga baka kanyona chire ticket onyone igo abana bae iri aniendo ikara murabali chibarongo ngaimo digere gochi alinko bwatu mulebi muraba wale twins oyakoro ku Vincent Mesa oyo ndagira asio soro ababono nabu Lilian yakubwati enango muraikaranda mafati oyo mafati ongosi sokoro yana kurubo mame aliaro kire lakini ongosi mbaro abanene ana ba utma oyo numongino ye mbuzi akuruko abana babo yamona gena mwikala beni inchungo beni oyo Benadi omweli nere senyombe nene ero mumuro kabire goyanya alikana nga nabana bae bukale na bwa dibaga na bura nyore timaete lia bura sumu na goika mara ale naba abanda banyaruka basaja baomba bore se njeri baga Yo nere ndito geti abana bae buya mono pen umuroyo onero le next to me korora nga enchireri nkorosi abasani nero uchiakangwa kiagera umanye none timu kurunaro biera igoro yaye nona abana abo sumuro tinate nenia nono ko bakwana rubi nero gerete igo tigamu introduce lakini atigare maega akwana kangana kamo kiagera nero baisho tebia bategerere usimbangi kange bandindi igakorokwa James Mombasa OMWENO nero mumurono monene onomongino ye sabina kuruko abana babona bwaba yamono inigano mwikaranse mutigishoga oyo nere umwana ono monene kabisa senyumbe nene nero mwisiko monene nero mbasa kubwati gakurukurosi lakini nka ansabina nkumurukiria magukuru igo nere Mombasa amenyete na ubalia mabaga gokong'ana batebe igo mokubabera mbanjeti lakini abana abo bane ngo communicate turi nabo none karori bari aburite mbang'akirite si igo aba n'abana bae yamono ende ikarande
niche ase nyumba ya marehemu yorarire edwininjo oyo nere tioneri sani marehemu abwate anere omumuro moke se family yane gakorokwa Edwin Gwoki yokonya nere turi nere na ng'ina twari kono korengere tumuire kosi ono ng'ina oyi twari korengere ko mochire twatigeire nere lakini rende kosi na bakogendero kumura tubwatisi endo ikarani oyo na Agnes nero mwisiko monene umarehemu iko nere babera nere nonya gitari nabera none ritoreti bari na ng'ina moke iko na uba mulinda goja baka agakwira maokae mwana oyo nchoi akoroku noyoye nomocho korone bono nere nakoreta matemu kogenda ari form 1 noye nere mogakoye nere ari nuribaga bono rindere natuma abagwakirisi otumire mumuro mwabo bono rinfinkoa mumuro mwabo introduce nduonkure korwa ntigere omumuro oyo ndore gose nabatebi gosemeri kundi igoro ya future yane busia muyamona siri bagatata bono tiga tokwana ni no torasoboka ngwairire atengende ketangane tobata pole samaria tangor kumeshak mamboleo korboge tutu aria sakurukuri goma murankare injo mumbro monene ono muna mwanya kuigwa mabaga abeko nyarikana chigasya abanyino matenjire gwikabona origereri yori na ndengo cha kogenda ngoitiro posinga kya bantu abakomenya bono namotebinche ndanga tigaminyoke gangi mukibantu babirega tominyoke murata abasekotora nanda asekonya kumukia amajanda na kya kora tu ajiri kumusira iga egerta ende tunya kubwatirana ndiya muno Samarieta ankoro kudivina murano yo minto twamoire pole twaranga toka bantucha ikiranya ikenekero lakini tikatole merani Yesaya namanyite ngiye kogera santi ona tigankuriga abana abonse bimuna naba introduce tuigwana ine ntore buyana bukuru nano mwina monene asirete abo twagendera na bugocha iga nkware korora tofauti yonje nare gusaba amate utambiri ni mugusarie mechi wana mwise gocha mwanse wadi waisi abana aba muri sarerie kiara baka bante binyarebe na hanse tigo totebi igo batige togendere muna konye tuli nabo tigamba kwani abageni ba family y'Omweno kwairire Samaria tangoro kuchemisa Mombasa mwaka n'Omweno nchomo muroyo munene kuna mwegoro mugaka kwanire tukinire bya tubato kwanjania si family yaitu nande ntumo sigete sana anane buna inje wetani kobanga ntata saa singine ebintu mbire tokorasha nara mutebia buno musani tomente buna basani wetani maskani ali obuyibuli igo naigure ekerokia ekenene nimanyete tabwatio ibago chusanganere bono singe njongare tole lakini endero twaro boba na intu to mairenge ngakiye ntone le bange na sana
kuna konye tigarende bono goika tuchigotema kubange na zaidi kubwa matukairire igo lema na into notore goika tubwaterane bana ba minto bonsi aiga banje tomugaka tari bono bagojo gochenja igo twabakire mbiya muna singinjo yo goja gotoremia na goto twapole twagokire singinjo ya masabo mwende tugutusabira tigamba ira ningambiya mu Mbiya muna se family kwa niaba ya kamati yarenge kora oyo minta tara report of thanks kamati yale kora tenena ngomosa liutu musangire kana go mori go kwana mongine Elizabeth nonya na kwani reboire na ulanga singuru go ngankwane asa Marieta nche Margaret Nkorokwa Julius Mosingi Ogembo Parish Ogembe Center Mbiya mono photo of thanks Mbiya mono chair lady God is good and all the time. Thank you. Ntete ngire chida kaisa tochioka kuru vote of thanks please. First of all I want to say nganche ne vice chair ye kanisa ya Mangere St Alphonse chairman yetu teriga esengenje gasi aende to tebanga Mbiya muna sogo cha kutubwatesi asogo cha kwa ni mama niri bageri ntebya bayiri bonsi p nabasani bali totanyora li bagaga. I hope mtu aligeri twarora une program yange very tight togosoka guchiabu tafadhali tolemererani nataka ko organize group nke igogaiga asengencho tomanyenga no barenge mama mwakorire gasengia sana igogaki togendere kubwatesani asengencho umongina an nero terete mama Mangere chikwaya chionsi pinko bayane Mbiya mono asengenje libera mware tira se family korosi endagera koreta kirege ntuna mate protocol chino according ni kanisa nyasaye tikabasiseni botondo social welfare ekiombe kebwate amatuko 14 korugia chagetu mwakorete gasengia sana tokobayane Mbiya mono gucha social welfare mwato ete birogo 153 vitaka neiri Mbiya mono moseseniwe Ucha Benevolent Association ase James Yale Treasurer mwato ete birogo 200 nechi tentibere kitali wakaneru Mbiya mono moseseniwe WhatsApp group nere ya Rosigu ekoba led na Zabulo na Tuta toko bakiranga Mbiya sana ase ngencho egasi mwa kora negasi enene sana nyasaye tigaba seseni Wakenya pamoja Mochi Nairobi team ase side ya James yakoba led na Chiki Mbiya mono ngwata kiriko kwana rakirende yasinya kamora ile Nairobi maybe nabo kwanjira na orenga liba kandi yabora ne timu ya Agnes ya Nairobi yakoba led na David Mutua Mbiya mono sana ase ngencho yegasi mwakorire chise Mochi OMWENO mono Kennedy akorete gasi gete ntambe sana bali barenge very close mumanyete engaki umongina na arengo muroire ko rutabaka toko yana Mbiya mono asengencho kwa wakirishire chise Mochinde alafu Mangere Primary School administration toko bakera Mbiya sengencho mwatu anchirete tokatwara igeka yeke ase ground yeke alafu ase group ya WhatsApp tinkumisi ko taja Honorable Fred Mititi na atomete 3000 na atomete pole sana anko yane OMWENO Shemu Ondara na atomete 2000 alafu na Edi Gombongi na atomete 1000 igo na bongo bakira Mbiya mono sogocha. On behalf of the family we are very happy because you supported us kurwe ngaki omongina ararete asemo kogenda especially those teams bako enda aruna Nairobi wali wako enda gochi Gichauri tafadhali mkienda mwende salama na ndugu na moko genda mogendere gutusabirani une family Mbiya mono atoko na gotenena igoro
tote yomugaka pole asigosia umungina ando mugako yongokiri sana mugako yongokiri sana ega bagaka muri sana ino mubuete abagaka mbara bwata abana batano taba maite mariye tonsi pamanye tajete limo mugaka maite mariye tonsi andi mugako le sopa yorende onya kulensa network ke gusirre chando chake na mapema muno we kaiga chaka kubuli abana ba malita ya kabiri ikyara mwaranga aba yani echogete aba mayita bonsi pia malita abirabiri keroyomo abana mwarona abange lakini bonsi mumura na mukamu mumura bonsi aba mayita malita lakini abantu kumubuli chaka tango yakuru kwa andora mumonya rumu buli na kino ko buli ya kabiri so iwa mubuete so mugaka tanya sakulinde nanda komente chinguru nanda to basa komisi kanisa ayebero bwerororo ase kanisa imebutambe bwerororo nya sa komente chinguru egere ogendra komoereria asinyomba ya ibutambe pia mana so batwero boino mwabera batwero bakatwakulire na inde abantu babwato mochoko no murubiri umuya pia mono na abana linde na moko andra kubwati simugaka mugutubuna ate abanga bono ni mumatu kumubwa bwa mambia iga mumochoke buya mumurinde mumuikange mumubwatisi asonsi na byonsi totenne twensi lero ngoko batuli oyo minto asorogan rwairo moelio kurwa sensi yiga nyasaini ga mubigete asensi yiga nabono murangeria mubugima bwigoro butakwera nigo tukubiko muberoye aseriro babunembusuro yomubiri eliabwe koyewa ubosiani nomoyo yonyoro mogoko utakwera omonene ngoko sabatole oyo minto oyo bugima butakwera ase obugambi bwao naabe nomogoko utali nomwelio nakobana batagati bao ase miaka ne miaka yonse monguru abe nainwe omonene nyasa abasina kubalinda butambe tata no mwana nomoyo mtakatifu tiga togenda nomorembo Kristo kumwancha na kumorera nyasa butambe mise ntakatifu ya eli bono lindi balia kolengana muna babangetwe ase ogokobo mungina guchimate tukanda byega no mochoko kolengana muna merubiliale nabana kwa yalindi abana kwa muna mwate kuno murayo ino mubasa kwiri sara yokwebacha igolende mumanyete mukumbura matali nabongo chakubaliki kiri muntu mwaye egera toyo utera na bochi igabana kwa ya mubasa kwiri sara yokwebacha mwensi pini maruchi bali mura kuwonsiri nono yomo nabongo kucha ukuye santio mogaka so abana kwaya nabo mogo etaiga moma eterutie yitumera na mate baria kamera mani arusie kwerende eriali egari nera ali gocha rivers astokwe kamaremu cameraman camera lady camera person asante sana pick up weri yale gocha na bego jongea rivers kuja hapa